2001 aningkan jai kathar ke government secretary lu kalima siam mojari hanse MP Biren Singh inti entela tumba thom bhutu the pindra tumba thom kolomata governor par hang det dak hempek pinai pu tok unlu mati jalo tok de jai kathar la na ke re karbi customary law bunai gang pa me malang li hopo dan angka nili tumbange customary law mujai silong se baga thom koloni sarkol lok se muja ke mujai silong baga thom te bang ko ana leader la daga sidang nili tum langoy customary law bunai dela tangte hemprek longpo itum law pacu nalang ko se jai ke thar ni jemat new conference holong se gitu alang li record lapu agak phi bangala dak pacun customary law pacun jesi alang le hoko koreal transfer dam jilo boro fan pinang ji borolen pinang bukolo ada apa support kada support brand sing tita la fan tar aru relang brand sing tita dilhi ji dam de det bang hada borolen long enes chingwai don rong hom ke dak le pinang pudun kolo ta kada saya suhi gitu anak ke jong du angka borolen dak BLT tum karal biglo hagrama pen brand sing ti ror hemben wang lo hilang sandak lah jauh ni tinggal nasa pulun lu karbiang long tak hulus tulong lalu hoda sel lu nak wasit lu jauh kebiran sing ta reset lebu amek yang shot kali leson gari pik lu lapu ya wa ana pawar ke dohut ninggalang lihang hele non retire to et apawara koloma velu pus hempe ke anji puke van velu dak di sini ha Basi nonang lito mahang nang patek lo miong shot lo regional party non mahang patek tu lo nonang lito ma party long sin lito ke doa na rata nang lito kan support po la anak ni study din elo la lang lijai ka thar ke